في ظل الغم اللي احنا بنمر بيه دلوقتي بسبب اللي بيحصل لاخواتنا، واحساسنا بالعجز الشديد ان احنا مش عارفين نعمل حاجه، والاحساس وصل لدرجه ان احنا حاسين ان احنا مش قادرين نمارس حياتنا. فانا جاي اقول لك على حاجات تعملها بالفعل تكون خطوات ايجابيه في ان انت تساعد اخواتك. اول حاجه واهم حاجه هي الاستمرار على المقاطعه. بص من الاخر، لو انت مش هتقدر تقاطع شويه منتجات عشان خاطر شويه متعه انت بتتمتع بيها، وشايف ان المنتجات المصريه او المنتجات المحليه او ايا كان المنتجات الثانيه منتجاتها اقل جوده ومش تقدر تتخلى عن كده، فانا صدقني ان انت مش هتعرف تعمل اي حاجه. حتى لو فتح الحدود مش هتروح، لانك ببساطه شديده مش قادر تتخلى عن حاجه تافهه عشان تساعد اخواتك، ما بالك بقى بالحاجات الكبيره. تاني حاجه هي ان انت تحسن علاقتك مع ربنا وتبطل كل الذنوب اللي بتعملها، لانه كل فرد في الامه لما بيكون بيعمل ذنب ده بيأخر النصر. فلو مش هتعملها عشان خاطر نفسك وعشان خاطر دنيتك واخرتك وكده، فاعملها عشان خاطر اخواتك. تالت حاجه، خصص مبلغ كل شهر تتبرع بيه لجمعيات الهلال الاحمر او مرسال او كده اللي بيبعتوا تبرعات. رابع حاجه، لو كنت تخين حط نيه لوجه الله ان انت تحسن من قوتك ولياقتك، عشان لو اتاح ربنا لينا ان احنا نروح نشارك تبقى عندك قوه ولياقه. خامس حاجه ان انت تفضل تشير وما تزهقش ابدا وما تحبطش. واخيرا الدعاء.